الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل وأتم التسليم أما بعد حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala balasan tanu Allah ku dir kita no ya maknana kaperutusan aku kapendukawe ku kapemamakin negatan ko mga bandingan ku agama tanu agama Islam sagyang gaya oras ay manto pumagusain tanu nagyang gaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makang guguna naong saan to na ikukuman usambayang may kasutaw na di makapagabdas. Benutul Abu Hurairah radhiyallahu an agyang kana hadis rekitano amiya nagiyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Abu Hurairah radhiyallahu an na isanan kaya mana nakikadadayuan kung mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu an na isa kaya betulon sa Abu Hurairah ay manaw to na ama ay may to abedong nagagayama na di niyang kita nagyang kutabedong na milay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yamana na ini tawagyanon so giyoto yamana kaya gapatianon mimbaloy yamana na taman si kongaranian na margan ubaya mana na pagkaaloy si sabab sa giyang kutwama lumiyang kapso yung mana nakatawiron si isagyong kanan ailan mo yan. Ayang aran yan na Abdurrahman ibn Sakhrin ad-Dawsi. Miyakilap so yung mana na mga ulama o tarikh. So mga ulama sumiyurat si iko yung mana na mga history. Si iko ingaran yan, agusto ingaran wa maiyan. Na taman sa nilaot sa yamana na sobra 30 khilafon. So yamana na aya mas mabagro na riwaya nagyang kaya ayang ngaran yan na su Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Tunay nun kaya pag-Islamian. So sabad ko mga ulama na ayami alwira na kaya pag-Islamian na sikong ko yamana na ama Khaybar. Ay mana nasigo kaya tidawasi sa Khaybar. Ugay na bandaw to makakukembuta agusto kaya transferian. Kaya mabagareman na riwaya na miyaw na suyaman na kaya pag-Islamian. Saya kaya pag-Islamian na si ikudapan makahijra sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya kaya pag-Islamian na minisabab kaya kinayaman na Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Siya kaya na Tufail si sagyang ko tema na sisipin sa Makkah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nayamanan na sumyong skanian sa Makkah kayamanan ng bisitaan yan ang Masjidil Haram. So yamanan ng sangkot agapakatalinguman yan na inalaw skanian o yamanan ng mga Quraysh. Sa pianutuliranon subatado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa piyang alwirano nagyang kutay petumpirano na karata at tira nagyanan na salamangkero. Gyanan na yamanan na pababayok, gyanan na pendarpaan, miyapakang belabelagyan sa yaman na kakarumay, miyapakang belabelagyan sa yaman ang giginaway, sututungan na ya, na bakaw na tigiran na yamanan na miswaswa sa ubang kapamamakinga. Taman sa yaman na miyaparatiya sira niya kanya Tufail, na ayamana na taman sa inol niya na tangilan yan ayamana na gapas si sagyang ko tayamanan na
kiasong yan sa Kaaba, nakahanda wallah ang dudu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di isang bayang, ugaid na yamanan na sa Allah subhanahu wa ta'ala imika kadiyat, sa yamanan na miyapikir yakin yamanan na Tufail. Upama ko yamanan nagyang kaya kateruyan na yaman na bumarata, na yamanan na sa kanatigian, na katawan na kanatigian sa yamanan na kambayok, nakatawan na kanatigian sa yamanan na pendarpaan, katawan na kanuswayman na salamang kiro, aguswayman na kalangulang manay nitong peranon, na tiawat tigin wayaman na mapia, na inuko di katarima, na apmay mang kabamarata, na yaman na piya ng gilang ko, na kinuha niya nun, agyang kutwayo ulan niya si kuyaman na tangilan niyan, na miya nagyan so sabad kung mga ayat at pembatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisagyang mo tayo manakyan na ganyan nun, nakiyasan na nga nun aposo yan, na niyayaw niyan. Yaman na kabaling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiyundugyan na si Kuya Mana na walay niyan, taman sa yaman na yakagano tutul, na miyag Islam siya kinyaman na Tufail ibn Amr, as kanyan na yaman na ulwan, upagtaw ayaman na daus. Sisagyang ko tayo mana, nagkapag-Islam yan, na Peter yung ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magyang kutabatalian, ayaman na pugunutan sa kanyang siko pamilyaran, na ayaman na indulon niyang kira nagyang kutwa miya kuhan niya siko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ayabad na tigyan ko Rasulullah na pamangan niyang katigyan po Allah, abagan ako niyan sa ayaman na nanao, na tos sa ayaman na benar sa peter ang kukiran, na piyamang niyot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisagyang kota kebaling yan, nakagya kumalang kawya nagyang kota yaman na darpa iran. Ayaman na penundagay kanyan, kami akatimbawas kanyan, sisagyang kota yaman na napanaw, kapatundagay kanyan, na ayaman na nakiataguan sa sindaw agyang kaya benang yan. Na miyaka pamanginis kanyan si iku Allah. At tigyan na ya Allah na si iku salakaw, sisagyang yaman na benang. Kagya ayaman na nagkapatigyan na salakaw akasabutay ranon, na si imiyata minitransfer agyang kutwa sindaw, si isagyang kutwa yaman na badasyan, sakit taguan sa datar yaman na sulu, agyang kutwa yaman na badasyan. Miyabalay yaman na karinan niyan, sa benar agyang kutwa isumpay niyan. Si kuya yaman na pagtaw niyan, na diul paganay dulon niyan na su pamilya niyan, na miyag Islam suama iyan. Na dilon niya man sa yaman na karuman niyan, na miyag Islam, dilon niyan sa yaman na pagtaw niyan, na yabu paganay miyag Islamun, ami alawin na sa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sa datar wa yaman na kaya panutulaw na Ibn Hajar, si kuya man na kitab yan na Fathul Bari, ayaman na tiyanto niyan ro, ayaman na kaya pag-Islam Abu Hurairah, na si imini sabab kaya kina Tufail ibn Amr. Dito yaman na gina ni mabagara tutul. So giyang ko to yaman na kaya tiraon sa kaya pag-Islam yan na si Kuama Khaybar, na ayaman na nagyutos so kaya hijran yan, kami hijra so yaman na Tufail, rakasyan sumya mag-Islam na ayapadiyan kay ko hijrasiran, na paganaya riwaya, na 70 ka pamilya apadiyan, na padun sa Abu Hurairah, ikadua riwaya, na 80 kang bangunan sa walay, pamilya, ayaman na mi hijra, apadu yaman na Tufail ibn Amr, na padun sa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mga ripon Allah subhanahu wa ta'ala, sa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na madakalatan to ay mga kalbihan yan, na pada kalbihan yan, na makasusulod sa kanyang kalbihan o kadandan o mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa dun sa miyaloy kalbihan o mga sahaba, na ayaman na makasusulod sa Abu Hurairah, sa padas kanyang ko mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadua kalbihan wa Abu Hurairah pagalawin tanusing, nas kanyan, na isas kanyan dun na yaman na suminiyap ko hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siniyap yan so yaman na hadis Rasulullah, sisagyang kuta ay poon dun ko kaya pakatalinguman yan sa Madina, na din yan belabin so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagpaganad niya nun so yaman na bangan yan na mga kateruyan, na din yan disimaan sa mga galbakyan, na ipumures yan, na yaman na mini lebinan Abu Hurairah si ko yaman na sa lakawron. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bisaksian yan so Abu Hurairah, ayaman na sisiyapan yan, pananamaran yan, so yaman na hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Miya kaisalungan na inisa no Abu Hurairah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kotwa hadis inisa Abu Hurairah man as'alun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah na yamiyataru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala mink. Sebenarnya gue makna na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amia pamikirakan na kay hay Abu Hurairah ay makna na da barakan pakaisa sagyang kanana pakaisa kabakan yan kaunay na ay makna na sabapatiyan sa kay ilayakan ko panamarka ko ay makna na hadith. Mengoripun Allah subhanahu wa ta'ala isana niyaman na kalbihan Abu Hurairah radhiyallahu an. Isa pa niyaman na kalbihan Abu Hurairah na ayaman na mabagray ka murais. Sa din sa ayaman na pagkanagyan na pagkasimayan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinyan dun na ayaman na kelipatan. Sabab po to sa giyang kutwa kinipamangninon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miya kaysa alungan na sa Rasulullah na padiyan sa mga sahaba niyan na ad na putteron yan, na putteron yan kung mga sahaba. Antaw anon kanwatigian makayat yan sunditar niyan sa tama na tigyan sa mapasadakan sa putteron ko na orian yan na kadatan yan na di niya natigyan kalipatan sungani na pagkanagyan na Abu Hurairah na sabab sa na marani ko Rasulullah na miyad ginoto na magaan sumagaan na miya kayat yan naging kutuan ditar niyan na miya kaunto dun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter yan naging kutabter yan ko mga sahaba na ibatatigo yaman na Abu Hurairah Fawalladhi ba'athahu bilhaq ibtatigan ko Allah asigu yan sekalian siku benar na aya makna na dad na tigin na kelipatan ko may tubo si ikunganin amya nagakan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuti karina saya man na mabagali memori kamuray so yaman Abu Hurairah radhiyallahu an isa panakalbihan yan na adna yamanan na kabarakat ay nibagayron wallah sabab si ko yamanan na pamangni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kotwa bagian at na bagian aptuguan yang saloto na miya kaisalungan na yamanan na kurang agiyang kota kurmanian na kurmanian na inuit yang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyamangnin yang ko Rasulullah ipamangnin yang sa kataguan sa kabarakat na ini pamangni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataguan sa kabarakat agiyang kota kurmanian ugay na ini suguyan na kataguan yan sa giyang koto aba agyan aptuguan yan saloto na Peter yanon ay ginatigan yaman na kuwakaon na ayamanan na penduduk ang abadan dingga ayamanan na tayakan dinggang bubusa sa giyang kota yamanan na kapakuang kaon na miyabaloy ayamanan na Abu Hurairah na umankan sa yamanan na kurma na giyabo yaman na kapenduduan yan sa giyang kota bagian na din kelengan aging kota yaman na kurma matatagon ay miyaloy niyan na yamanan na pagkaprayan nagyang kota yamanan na isa kalakawan ayamanan na di maninindigan sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala isa miyaloy niyan katawan iwatigyan ikadakal ayamanan na miya kumakan na kurma si isa giyang kota baagakan ipong ko yamanan na kaya kumakan ng taman sa kiyada yan na ayamanan na ay itungan yan nun na inisampay atigyan sa sobra 200 kawas nagyang kutawas na yamanan ito na 60 kagantang ayaman na takpang ko to sa sobra 200 agyang kota yamanan na 60 kagantang tanto mala ayaman na miyakuan yan nun ayaman na kabarakat sa agyang kota bagyan ay ni pamangni Rasulullah agyang kota kurma at yagu yan nun sa yamanan na kataguan sa kabarakat miyang gulawlan yan ito si kumasaw Rasulullah na miyang gulawlan yan pinuto si kuyaman na masaw Abu Bakar na miya popos yaman so yaman na termo yaman na Umar taman sa miya popos yaman so yaman na term wa yaman na Uthman ibn Affan na siya tigan si sagyang koto yaman na kiyabunua o mga tao si ko yaman na Uthman ibn Affan naruwa tigan yaman na mini po na kiyadaian kami po tola tigan nagyang koto yaman na ditarong ko yaman na ronyanon yaman na isasambit na yaman na miyad agyang koto ayaman na bagian nagyuto at tigyan ni miyak karagaragan at tigyan ito sa yaman na ginawa ko ang utay yaman na sumiyagadrakan akyadayan mga ripan Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pisak si aniran agyang kuto kalbihan Abu Hurairah kapakalal biniyan kiran sabab sa agyang kuto kasisiyapan yan kuwayaman na hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isad na bayang-bayanan yan na si Ibn Umar
na yakatarian kunt alzamuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamana bihadithi. Sekatigian hay Abu Hurairah na sekatigian na mana na pinaka maka dadarakap ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayamana na sakaya mana na dauna na mirun ayamana na maka dadarakap ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agus katigian na mana na daalawan na mirun amata usiku yamana na hadis yan. Ginan mga ripin Allah subhanahu wa ta'ala yaman na padan ng sa kalbihan Abu Hurairah agyang kota mga sahaba yaman na minit masa inyang siran na yaman na pisik si aniran agyang kota yaman na kalbihan o Abu Hurairah radhiyallahu anhu kiran. Mga ripin Allah subhanahu wa ta'ala isam ya panutul na sa Abu Hurairah radhiyallahu anhu na yam panutul yan na hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na 5,300 ahadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na daam yakasampaisan ko yaman na mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arwar ko yaman na Abu Hurairah ayat taman amya sampay yaman na salakauron na bayran mabagi agyang kanan naman na bilangan karinanan sa agyang kutwa kadakal ayaman na miya panutul Abu Hurairah radhiyallahu an ay buat tanudan tanuron na yapakaisa na inun mga ki bayamana na nas kaniyang bu ipinakamadakal yamana na miyanog miyako ahadis ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yasumbagian na kanaba kayamana na so Rasulullah sallallahu so yamana mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang bida-bida sila si sagyang kutwa kiyatoy ayamana kapagana dirang ko Rasulullah na ayam masusuayan na sa sakat ya kapagana ka ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o di naman na upakay barat na sa sakat akapaganad ka si isagyang kutwa gurong ka nakala ilmo yaman apkakuang kaun kadakla yaman na masala kasagbukaun na datar mambuan na ng mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayamat yaman na magterotanong nas kanyan ipinakamadakal amya panutul ahadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paganeron yaman na sabab inoto yaman na damakadakal so yaman na mga hadis salakauron na paganayro na sabab na miya sundud si iko mas importante ya digeng kota kapamangdaw si iko yaman na mga hadis na isa ibarat yan na su Abu Bakar na bandatan o makaparat yan adi kalawanan sa hadis wa yaman na Abu Hurairah na iya sabab na su Abu Bakar na minit na iko yaman na Islam na minit na iko yaman na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaskanyan ni pagampaganaya mag-Islam si iko yaman na mga dato sinsa kung tapaganaya gawaya kaya panulo no Rasulullah kaya alayan yung sagyong kuto yaman na ninisugun wallah na piaratiyad no yaman na Abu Bakar na ad na mga darpa yaman na ayabo pakaw nuton na suyaman na Abu Bakar radhiyallahu an sa dataragyan mo kaya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si sagyang kuto adapan makahijrah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman sa miyaw maagyang kuto kaya pakaw mo Abu Hurairah si sayaman na Madina na lang-lang na mga hadis ro na daman nagwayaman na Abu Hurairah na kapakayaman na miya nga Abu Bakar karinaw to sayaman na mapatarutan amas madakali hadis sayaman na Abu Bakar hadis Abu Hurairah o gaid na andaman ay sa Abu Bakar na may ito niya panutuloy na hadis na gito'y sabab miya sandud sa kanyang si isagyang kuto yaman na mas importante ya digyang kuto kapikipamangan daon si iko mga hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sa yaman na miyabalis kanya na khalifa kuya yaman na oryan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikadua sabab na ayaman na miyaw na sukiyawapat yan ayaman na dapat mawapat sa Rasulullah na miyawapat sa kanya na madaklanan si iko yaman na mga sahaba Rasulullah dataro pa mo Hamza na yaman na miyag Islam sa kanya sa Makkah na madaklam yan giyang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga hadis ada mara utu yaman na Abu Hurairah karina utu sa yaman na madakli hadis ibarat sa yaman na Hamza di sa yaman na Abu Hurairah o gaed na yaman na sabos sa giyong tamiyaw na mawapat daga idamya panutulian ayaman na hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so gina ni dua sabab ino mas madakal ayaman na miya panutul Abu Hurairah kaso Abu Hurairah na si sagyang kuto yaman na kiyawapat to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na ini pamangandaon niya naging kuto yang mana namang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mga tabi'in abba masiran sa Madina. Biyabaso yang mana na mga khalifa masasundod sila sa isagyang kuto di katendingin na sa isagyang kuto yang mana kandato na yung mana kapagingad na daawra sila na ipaguntudiran si ko mga murid ay pamangandawiran ng sa mga hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga ripin Allah subhanahu wa ta'ala penutulan kita nu Abu Hurairah agyang kaya mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarian la yaqbalu Allahu salata ahadikum antuna no ni mana gyang kutwa la yaqbal ayamana nang kutwa la yarda ayamana di ikasusu atu Allah subhanahu wa ta'ala na basta ayamana na di ikasusu atu Allah na dinyan teriman so ayamana kapakaidan ayamana niyan nagyang kutwa diteriman Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa ayamana sambayang utaw ay mana na taman amay kaskanian na yaman na miya hadas ida ahdasa amay kaskanian na miya hadas kanian antuna ano na yaman na miya hadas na miya kang gulaw las kanian sa yaman na ini kabatal agyang koto abdasyan gyang ka na yaman na hadas na madudua ad na hadas amana akailangan sa yaman na nakapigo dataro yaman na miya junub o di na dataro yaman na miya hayot o di na yaman na miya nipas na haydo ayamana aya kapakalakat sa hadas ayamana na tao na makapigos kanian ikadua ahadas naging koto hadas amaitu ayamana na aya pilkatian sa hadas naging kota kapagabdasyan ayamana upun mabata lagi ang kota ayamana abdasyan dataro kapakatite kapakaudo o di na ayamana na torogun sutaw sa ayamana toroga madalama torog agus sumanga pada ayamana pumakabatal siku abdas na yamana na ditimaan am ya hadas. Na upuno tumanggulaw lang, na ditirimaan wa Allah subhanahu wa ta'ala yung kutwa sambayang. O tao, am ya hadas kanian, tama na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa makapagabdas kanian. Anto na ni kapagabdas, na maraya berkitan wagyang ka na nakapagabdas ko kap kinagatan ron, paganayro na miyali Allah sa Quran, nagyang kutwa faqsilu wujuhakum, o nabiniso yamana na mga parasyo. Na yamana na magyang kananakaw na biko para sa na makasusunod doon so kapamumog na gusto yaman nakapan nga. Sabab sa gina ni tindugo sabad ko mga ulama ayamana na wajib panagyang ko yaman nakapan nga agu kapa kapamumog sabab patigiran sa inisugo Allah subhanahu wa ta'ala gyang kota kapagunabisi ko yamana na paras na so paras na makasusunod so ngerong agus yaman ngari nagito yaman na tindugo sabad ko mga ulama tigiran na wajib panaging ka na nakapamumog agwa yaman na kapangilak sa yaman na supman susabagin na tigiran na yaman na matag sunat sabab sa gyang kota di maraya gabamian isi sa gyang kota yaman na ayat ikadua na unaban yan sa yaman na 25 yan sa taman si ko yaman na sikum ikatulo na sapon yan sa yaman na ulon yan bukyan sa yamana na ayamas mapian na makaisaysa sa ayami alo ya kaya siya po no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayamanan na basaan yan nagyang kaya duan naman yan na ipuon yan sa gyang kayamanan na benang yan nagamitan niya ro sa yamanan na taman sa makaumas at tungo napakakasuin yan busag yung kayamanan na piyagupunan yan nung na oryan yan na pakadirisyon yang kuya man tangilan niya nagyang katinduro yan nagyang gaya ama aliman yan na isa po niyan sa iyo nabiyan si isa gyang gaya manan na leko dat tangilan yan nagyang gota tinduro yan na sema na soldat tangilan yan so gena ni mi alaw ya kasa po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sema na ulo ay maanan na ay kapat wajib si sa gyang nakapagabdas nagyang kotong akaw na bisi ko yaman na aing sa taman si iko buko ay kailangan naman na makasoldag yung gana na 2 buko ay kaudiron makasolad na di katarima yung kota abdas so yung maana na tao mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala yung kayaman na sambayang na ayamanan na anabutadyan ayaman na lubiyaman na si iko Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa yaman na nagyang kaya sambayang na pidini kumiyama kalala unod-tunod si iko Allah subhanahu wa ta'ala nagumpad kumakalabing at ipapakarani ko Allah subhanahu wa ta'ala mababalis ka niya na koneksyon orepan si ikukad na niyan bisababsan na ayamanan na ditiriman Allah subhanahu wa ta'ala agyang ka na nasambayan
amay kasotawa ipunggulanan niya nagyang kanan sambayang na diskanian masosoti melagi man nakasuti ama itu antara man nakasuti amala na ayamana na diterima Allah yang kutwa sambayang yan sa datar naging kapenutular kita nuron o Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mengoripun Allah subhanahu wa ta'ala gaya mana na hadith na ada mga kukuman na gaya mana mga masala pangasasabot tanuron paganayron mengoripun Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kaya sambayang na madudua susun at na sambayang akatarima na ad na sambayang di katarima na antunano ni sambayang akatarima na sadin sa makaayunon si iko syara ayamana na makaayon ko kininggulalan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyuti katarima ayamana na sambayang sapman sa ayamana na makasopakon nagyuti tumambuy di katarima asambayang saya dal ayat naman na dalil sa naging kaya mana na hadith sawa saging kutwa tawa ayamana na misyong ayamana daskan yan pagabdas na diyo tumakasusunod ko kininggulalan no Rasulullah na diron makaayon nagyuti so Rasulullah na ayakya sembayang yan na diiskan yan magabdas nasa tawa ayamana na misyong ada pagabdas nagyang kutwa ayamana na sambayang ay na di katarima ito so Rasulullah na mi alo yan man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad sa tao ang galubok sa galubok adiru na tigyan matatagus so okay tami at ikuya mana na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyuto na di katarima na datarana agiyang kanan naman na misyumbayang adi ay mana na di makasusungod sa giyang kuto ni kidiyon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diterima anu Allah subhanahu wa ta'ala. Mengoleh pada Allah subhanahu wa ta'ala na kenapa si mo nang sambayan kami penakstanwanan ko kadandan na mana na mga simba aamay kasutaw na dinya na mana na masungod agyang kuto ni kidiyon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang kuto simba na ayaman na di katarima agyang kuto asambayang agusog yung kuto simba ayaman na salakaw si ko sambayang kadua masalah kasabutan si mga ripno Allah subhanahu wa ta'ala nagyang gaya sambayang na malagi so para loron aguso sonaton mirarak sumpen uswaya mana nakasambayang samiyatay na diterima anu Allah subhanahu wa ta'ala amay kasambayangan sekanian o makahadas o pamakaguyang utataw na yaman ada abdasyan na sambayang sekanian para luanta kasunat o di na yaman ba sambayang samiyatay na amay kayamanan na dabdasyan na diterima anu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko tayamanan na kaya sambayang utaw na mapiyapan aya kaya pakaukit yan na miukit sa kalipat. Ibarat yan na yamanan na kiamatan na yakapipikirang na makapagabdas ka na miyalalagoy ka sa masjid na kayo ko mga pasal ka sumbayang nakitanudan ka ayamana na dang kabasari makapagabdas na yako kumanian na makapagabdas ka na makapsumbayang ka peruman sabab saging kuto sambayang kayamaan na paganay na diuto dikatarima sabab sada makapagabdas yamana na tao datar mambo yamana na majujuno so kailangan na makapuigo na amay mambu kaya mana na makasumbayang sa kanya na das kanya makasuti datarian mambu ay mana di katarima katulaga sabot tanoron nagyang koto ay mana na daabdasyan na haramon ubas kanya sumbayang akatatanudan yan anda sabab giyang koto ay mana na sambayang api sambayang anutang ada abdasyan akatawan yan katatanudan yan ayamanan ada abdasyan na haram na anda sabab na sabab sagyang kutwa sambayang na dituterima no Allah kadima kaayon kunikidi ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyang kutwa yamanan na diingaki po pakaranin si iku Allah sang kutwa din yang terimaan ana
kasurang utos si Allah. Kasurang utos si Allah. Kaya ni paturay niya naging kutayama na nakapagabedas, na orian yan na di kasumba yang di kapagabedas. Na yaman nakasurang utos si Allah, na makapmamaanap nutos sa kapupaka ito. Agyang kutayama na di kayo pupakaran ni Allah, so diterima na Allah. Ayaman na giyang kutwa tawa di simbayang, na ukatawin yan naman na dabadas yan na wajibu na makambekas kanian di niya din kayaan sa mga tao. Kagaya pa man ay gira na kayas kanyang unubaliw. Ubaliw si sagyang unta saap na mas ayakayaan ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya man nakatawan yan na dabadas ka. Na ugay na iya mapiakaliw o maliw na iya pong sangka nagiangirong ka. Kaya sabuto mga tao na bakali ni mamadi. Agyang kutayaman nakapaliyong ka na yamanan na kurang. Ubayang kayamanan na sala kawadukanan ka na yamanan na sala kesaran isirampan. Si sagyang kuta kapaliyong ka. Na upamagwaya po pungos ka na giangirong ka sang takapaliyong ka na ikapadi kayrang matigaranan na lini mamadan. Na yamanan na pakaw kitang kayrang piya-piya. Agyan ni Mialo yamanan na paparangan isang takapaliyong. Agyan na yamanan na kailangan si ikutaw aw pamakumiyabatal su abdas yan sang kota masa adinya kasimbayang na ayaw wajibun na giyang kota kapakaliw niyan. Giyang kota kapakaliw niyan sabab sa diterimaan wallah subhanahu wa ta'ala agyang kota sambayang yan. Na mabubali pa na yamanan na si Koreano katukawin yan na miya daw sa abdas yan na kaya haraman. Nati uman yan uman may isagagyang kota oras na pagkala agyang kota yaman na kaparolin yan na haram gusto gito yamanan na ayaw wajibun na giyang kota kapaliw niyan. Ikatuloy yaman na udi na ikapatagasabutan si sagyang yaman na hadith nagyang kaya manusia na upam ako pagabadas kanyan sangkot para sangkot wasambayang akapapantagan pagabadas yaman na tao sangkot wasambayang akapapantagan na kepakay aamay kadas kanyang kabataling na umakaw maswema na isa wakto adas kanyang panakabatani na kapakay agyuto din iabdas yan. Ayamanaw to na kanaba wajib so kabagwa ko abdas kaya ko kumanian na yamanan na sunat. Upama ko so tao na uman mau maswakto na magabdas kanyan na sunaton to. Mbalasanon o Allah subhanahu wa ta'ala ugain na kanaba wajib kailangan na yaman na uman mau maswakto na magabdas yaman na tao, kaupang mapanok gugagaw tao yaman na mabawas sa alungan na isa abdas na tarima din agyang kotwa sambayang yan sang kotwa abdas sa yaman na abdas yan na paganay ay nisumbayang yan sa yaman na 5 wakto. Mga Allah subhanahu wa ta'ala pada panamya sabutan sa agyang kayamanan na hadith nagyang kaya sambayang na saya na ang malaipang katan si Allah subhanahu wa ta'ala sabab saya maanan na ayamal akarinaon na diterima no Allah kutaw at ilong galabak amay kadiskanian ayamaanan na masusuti. Mangari pa Allah subhanahu wa ta'ala nagyayamanan na makapatabandingan tanong si sagyang kaya hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yamanan na yan itanong pagaminaminan nagupumangin tanong si Allah na nagkakwat tanong si agunang tendangan tanong sa yamanan na pamamakin na matanos kaya man ang tanog katanodi agyang ko to yaman na mga hukuman giyang ko ta mga hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o bakalo-kalo na suanda nga katawan tanon na miya bago o di na yamanan na o di tanong katawan na kaya to kawan tanong balasan tanong Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.